gratis. Yun, nah, iya pi. Bulan hari papi rek ngangkat sono jeung Pak RT. Dia juga ulah Badung ya, tingkah rajin lah. Patuh, masa bala endah, kamu bisa ke kolot. Insya Allah pi, emangnya Pak RT jadi gawe jeung papi. Insya Allah jadi. Kamari bos tos telepon, katanya bulan depan suruh diajak itu Pak RT. Jadi juga sing kacager di dia lah ya. Oh gitu pi. Jadi anu gaganti Pak RT sapi. Insya Allah Bu RT. Pokoknya mah Juna ulah nakal, lamun papi berangkat jeung Pak RT. Pan papi yang ngadulin ke jeung Juna. Baheula papi ge terus neangan pagawean hese Jun. Pan papi ge embung ya Juna. Pos papi harita ujangan kene mah hese neangan pagawean. Pokoknya mah papi mah hiji beta embung boga anak jeung pamajikan balangsak pas papi baheula. Insya Allah pi. Kan Juna mah di dieu ge teu bengal, teu kos barudak. Alhamdulillah aya kitu mah Jun. Tuh tingali ayeuna pas papi balik. Alhamdulillah tuh imah kabangun. Beli mobil, motor, Jun. Kita lagi sasaha Jun, kita juga hanya sama Jun. Assalamualaikum nak. Kenal sia. Biasa tergelap mobil. Pak Umar. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam. Nak naon ieu? Biasa yang peruling Juna. Ya, anak masahanya. Sa tebak, sa. Aduh, poho. Anak kebaceng. Oh, Aceh. Oh, iya anak sa. Kemet lah. Benar. Iya anak saya. Tuh si Juna tuh aing teh nyaho sama anak saha lah. Hari geura namanya nyokot bangku tuh di situ tuh. Geura dari urang ngobrol apa aja. Oke, siap. Nanti si Juna mah nah ngubah mobil heula. Bener. Enggak udah nih. Aduh, berat jasa demi. Set. Berat jasa ya Pak Umar. Ampunan. Iya pasti. Lagu ngaropi heula tuh di jero. Oh, gue Pak Umar ya Pak. Gue. Kajen kok pikir. Emang bener Pak Umar? Eta, Pak RT nak diajak ke laut. Ka laut. Ke laut. Rek naon di laut. Nu aya ku aing diajak ka bawa kapal. Gawe di pesiar. Aya ka laut mah beuting cara TKA apa TKI tah nu dicemplungkeun teh. Sudah amiat tuh mun Pak RT dicempurkeun ka laut mah. Bener meureun. Duit teh anu sana. Wah ya. Tuh nu mayat tuh dicemplungkeun ke laut. Ngomong-ngomong ya urang iya ya aya perlu jeung Pak RT. Hah? Barang lah ya. Wah. Aduh, mana duit di mana? Ayah kita di malah enggak kita ulah pengal nya. Wah, bomba. Aing salah tujuan doang. Wah lah. Soalnya bersih lah. Tiluan yuk. Doang tuh. Hah? Doang. Emang lu kayak 6 lah. 30. Ya kita. Yang beli tispek. Sekolah. Oke lah, itu deh nya.
kurang nekai itu lah ya, kai mah PRT. Yun. Mobil udah. Udah nih. Ya udah deh. Halo San. Mana mancing jadi gak? Oh di Ima. Ya sudahlah, ntar aku ke rumahmu. Ya, tunggu 5 menit lah. Jadinya Pis. Ya. Hati-hati ya Pis. Ayo, dah, ketarahan. Setiap itu biji katapang. Ayo kan ya. Jadi, Jun, ngomong-ngomongin Mas ya, beneran amat mesti bangun baik motor, imah, keren, aduh, mantap pokoknya kehidupan dia. Alhamdulillah lah. Kami aing kerja keras. Nggak boleh iya. Alhamdulillah aing gitu. Nah, hidup siapa? Jun, ngomong hidup si Joni, tragis ya nama. Gitu. Harusnya semena Jun. Oke beres duit lah, saeutik mah. Nah ulah dadi laku sambayan tuh. Kan bagus tadi. Kan? Kali tambah jeung belajar. Seru baik. Gojek mah. Di papi aing kan bisa gini aing. Dak kemarin kan eueuh. Dan guys, baru kan. Aing kepolotan dia. Nagawe. Kalau ganti punya bahan. Ya, mau nambah ini bukan hebat, boga usaha. Ih, siapa? Udah apa sih lo? Bebek baik. Kemarin meh. Apa aja Joni be? Pokoknya Joni gawe naon? Ai. Nanya kok nanti. Dukun gitu be. Dukun gitu-gitu guys ya. Dukun pamali, dukun mah. Udah putih menang duit. Nah, kira-kira apa dia? Berapa daerah ha? Jangan hoe tadi papi aing. Nama tadi? 3 bulan hareup. Sekarang berangkat sosial. Ah, tuh ngomong ke aing mana? Tadi ngomong aing. Geus ya. Bener. Oh, bete oge di dieu. Oh, aku orang jajan baik, tapi dia bere duit. Bete kumaha sih tuh ngadahar bagi. Ada orang bere duit, orang jajan bere tuh ayo lah. Itu. Ayo. Ka teubeut. Kita kudu naon deui lah. Ayo nak. Itu. Lanjut dia. Emang kamu baik. Emang siapa boga pacar? Boga lah. Tuh, Imas kamu baik. Udah, Imasnya kamu baik. Abah, hari abah, emang tekadna geus bulet. Arek ilu gawe jeung si Umar. Insyaallah tekad abah mah buleut. Mama mah ngalarang. Salabah sing bisa jaga awak bae, ngaranna cicing di mana-mana. Ulah poho karena ibadah. Sing berkas lama bae. Heeh mah. Terus tong poho atau warga diurus. Pas peninggalan abah ke pan ngarantau pan abah. Teh diurus warga enggak bener. Heeh bah, sanajan abah teh geus jauh oge. Tong pohonya ibadah. Salat 5 waktu tong ditinggalkeun. Da eta oge anu bakalan nglametkeun abah di ditu. Tingkah hade bae di ditu nyabanya di mana-mana di lembur batur. Iya, Abah, dengerin tuh kata Mama. Betul lah mah, kamu kan geus pasti. Kira-kira abah meninggalkan sholat kan kewajiban sebagai umat Islam kudu ngajalankeun perintahna. Oh, amin bah. Berat sebenarnya mama ditinggalkan ku abah. Da urang teh boga anak parawan 2, ayo abah kumaha. Mau bingung bisi aya naon ka anak urang. Nya serangan ayo ukot lalaki mah. Geus mah ulah mikiran naon.
Doakan be abah di ditu sing moga selamat. Oh, amin, Bah. Imas ngantuk ya? Mau bobo? Yuk. Bobo ah, kamar aja. Belum bobo siang kan?